vozimo i zajebavamo tim potencijalima. Entuzijasta, Ja sam prolazim kroz emisiju. jedno oko lipo udruženje. Biciklom kroz snijeg. Oto! Vivo! Čujem svoj glas na TV Drama. Za kada to treba u stvari? Ajde, može? Sam polako. Može? Evo nas na Lovćenu, malo neobičan ambijent za e-bike turu, ali u nedostatku snijega odlučili smo se za bicikl. Skupila se cijela ekipica, tu je Durmitor Adventure, tu je Beautiful Montenegro, tu je Balkan Expedition, tu je Sampas. Skupila se ekipica malo da probamo ride niz padine Lovćena. Iznenadilo nas je koliko je snijega bilo, ali pravili smo, čini mi se, jednu lipu priču i lipo druženje. Fino je vidjeti ovoliko entuzijasta. Dejan Radonjić, It is me. Šta je plan? Plan se već realizovao. Moram reći, znači, plan se već realizovao, vozili smo malo kružne neke stazice, neke široke stazice i neke tajne stazice koje su meni znane. Ponovi ti opet pitanje, čisto, znači za Lovćen, šta? Potencijale bajka ovdje sam ja otkrio prije 10 godina, kad smo, moje skoro prvo mountain bike iskustvo je bilo kad sam kupio jedno staro biciklo i onako u dosta lošem stanju, ali sa ekipom baš ludih entuzijasta iz Kotora smo krenuli sa vrha Mauzoleja, single trail do Njeguša i onda iz Njeguša nastavili starom kozjom ili ti kraljevom stazom do Kotora. Znači single trail od 17 km je bilo moje prvo iskustvo s mountain bikingom i to baš na Lovćenu ovdje. Tako da sam se odmah oduševio s tim potencijalima.